icyo nifuza ko mbwiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi n'icyo umuntu atabizi, ababyeyi bose babyumve bansabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebera umwana pe, kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa ahantu hose bakabyararaza. Rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora. Umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi, ni umwana ukora ibikorwa byo guteza imbere abanyarwanda, ni umwana yitangira igihugu. Ni ukuri bafashe n'Imana ibafashe rwose bambohorera umwana, kuko birababaje cyane umwana kurara ku isima. Mukomeze mwihangane. Alright, kama kawa ngira ngo niba ubibona neza, iyi ni Ampasant TV nk'ibisanzwe mu nkuru zigiye zitandukanye za show business muri uru Rwanda ndetse no hirya no hino. Mbere na mbere ndabanza gusuhuza abashuti bacu bari hirya no hino, ubwo ndavuga by'umwihariko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara zitandukanye harimo nka Texas, abadukurikiye muri Kentucky, ndetse n'abandi mwese mudukurikiye mu mujyi wa Houston. Ndabaramukije ndetse mbahaye ikaze kuri Ampasant TV. Nta gutinda rero, reka dutangire. Muti dutangire dute rero? Ni ukuvuga ngo ubu dutangiye n'inkuru iri gukwirakwira, iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye z'ibyamamare. Ngira nk'uko mubibonye muri aka kavideo mumaje kureba, uyu ni umubyeyi witwa Mukandekezi Christine. Uyu akaba ari na mama wa Miss Iradukunda ELSA, akaba ari Miss Rwanda 2017. Nkuko mubyumva neza, uyu mubyeyi ari gutakambira madamu wa nyakubahwa Jeannette Paul Kagame, amusaba ko yakurikirana ikibazo cy'umwana we Miss Iradukunda ELSA nyuma yaho ibintu bitagenze neza. Ibi rero ni nyuma yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutaye muri yombi Miss Iradukunda ELSA nyuma yaho Miss Iradukunda ELSA yaravuye gusenga. RIB iramuhamagara, yamenya aho ari, iraza iramutwara. Ibi byose nta yindi impamvu ni ya case twakomeje kugarukaho mu minsi ishize ndetse n'ubu ngubu ikiri mu mitwe y'abantu. Ni case ya Prince Kid ndetse na Divine Muheto, akaba ari Miss Rwanda 2022. Muti inkuru iteye gute rero? Ni ukuvuga ngo ukuntu inkuru iteye nyuma y'aho Miss Iradukunda ELSA amaze nyuma y'aho yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nta kindi gikurikiyeho usibye guhatwa ibibazo ndetse ibi ni mu rwego rwo kugira ngo nk'uko umuvugizi wari Murangira Bitia yabitangaje, ifatwa rya Miss Iradukunda ni mu rwego rwo kugira ngo atazimangatanywa ibimenyetso nyuma yaho haje gusanga ko atawe muri yombi mu gihe Miss Iradukunda ELSA yaba akiri hanze. Ibimenyetso by'uko wari ukuriye Rwanda Inspiration Mbega cyangwa Minisiteri y'Umuco ashobora ibimenyetso bishobora kubura mu gihe Miss Iradukunda yaba akiri hanze. Niyo mpamvu rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyi minisiteri yasohoye rero ikaba muri kasho nk'uko abanyarwanda bakunda kubyita, hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Ubwo ni iperereza rikorwa ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Mbega. Uyu
akaba akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Iri hohoterwa rikaba ryarakozwe mu bihe bitandukanye. Muri urwo rwego rero Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha Abanyarwanda ko ibaye ihagaritse irushanwa rya Miss Rwanda. Ibi bikaba ari mu gihe iperereza ritararangira. Ibi ndetse bikorewe i Kigali kuwa itariki 9 Gicurasi 2022. Iri ni itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco. Uyu ni Rosemary Mbabazi. Yes. Urumva ni ibintu byinshi byagiye biba, ibintu byinshi byabaye muri weekend. Ni ibintu byabaye bitandukanye muri show business y'u Rwanda, aho ikirego gikomeje kuba cya kindi. Ese ikirego cya Prince Kid kizagarukira hehe? Natwe Ampasant TV duhari tubabwira tuti amakuru nk'aya ngaya sayite bagezaho umunsi ku wundi. Ariko dukomeje nyuma yaho hagaragaye amashusho y'uwitwa n'umunyarwenya yitwa Tycoon Ndahiro. Nyuma yaho hagaragaye amashusho avuga ati n'ibintu bya Mr Rwanda ibi nibagire icyo babikoraho, kubera ko ibintu ntabwo ashobora kuba naho hari ihohoterwa cyangwa se ibyabereye muri Miss Rwanda bikaba biri no kubera muri Mr Rwanda. Nyuma yaho rero uyu munyarwenya Tycoon Ndahiro atangaje ibi ngibi, inteko y'umuco ikaba yahise itumiza inama y'igitaraganya bategura Mr Rwanda kugira ngo bige neza ku bibazo bivugwa muri Miss Rwanda, ndetse nuko ibyo bibazo bitazigera bigaragara na rimwe muri Mr Rwanda. Ibi rero urumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye abantu bari kuvuga kuri Mr Rwanda ndetse na Miss Rwanda, cyane ko aya yose ni amarushanwa y'ubwiza amenyerewe cyane muri iki gihugu. Cyane neza ko nka Mr Rwanda yo sinzi niba navuga ko imenyerewe cyane, kuko iteguwe ku nshuro ya 2, ariko abantu benshi bakaba batangiye kugenda bayisangamo, ndetse ibi bikaba ari ibintu byiza cyane. Rero ni inkuru nyinshi zigenda zicaracara zitandukanye zivuga kuri Miss Rwanda, Mr Rwanda. Twebwe nka Ampasant TV icyo duhari kugira ngo tubagezeho izi nkuru zose, kugira ngo niba mubibona neza ku musozo w'aka video umubyeyi aratakamba avuga ati rwose ndabinginze muce inkoni zamba umwana wanjye Elsa rwose hagire igikorwa kubera ko ararengana. Ibi ni nyuma yaho rero mama wa Iradukunda Elsa avuze neza ko umukobwa we yabeshyewe ibintu byinshi bitandukanye. Umukobwa we yabeshyewe ko atwite, ndetse n'izindi nkuru mbi nyinshi zagiye zimuvugwaho. Akavuga ati rero jewe umukobwa wanjye, jewe ndasaba ko madamu wa perezida ankurikiranira ikibazo, kubera yuko rwose uyu mwana wanjye ni umwana w'intangarugero, ndetse ibyagiye bimuvugwaho nta na kimwe cy'ukuri. Uyu mukobwa tubibutse ko ari Iradukunda Elsa, akaba yarabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2017, ndetse kandi uyu akaba ari umwe mu bavugwa muri case ya Prince Kid,
aho avugwamo we n'uwo bita Megan ni mwiza, ndetse n'abandi bakobwa bivugwa ko bagiye bakorerwa ihohoterwa mu bihe bitandukanye. Ubwo Prince Kid cyangwa se Dieudonné yari akiri umuyobozi mukuru wa Rwanda Inspiration Mbega. Ibi rero hamwe n'ibindi byinshi cyane nka TV tuzajya tubagezaho inkuru nk'izi ngizi, ndetse mbabwira neza ko turi gutegura igice cyacu aho tuzajya tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, yaba amateka mu gihugu mutazi, ahantu uduce runaka mutazi, tukaba tuzajya duhora ducanye ku maso tubagezaho inkuru nk'izi ngizi ziryoheye amatwi y'Abanyarwanda, ndetse nzi neza ko abadukurikiye muri benshi cyane. Turavuga inshuti zacu ziri zerere mu gihugu cy'u Burundi, Kongo ndetse na Uganda, tutibagiwe n'abaherereye mu Burayi. Ndavuga inshuti zacu zitandukanye z'akadasohoka zerereye mu Bubiligi, turabasuje cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero iyi ni Ampasant TV. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo ukore subscribe kugira ngo ubone amakuru menshi atandukanye, ndetse ibi biganiro dukora bijye bigushimisha. Amakuru nk'aya ngaya rero nakagaruka, jye ndi Razka Bros. Ukeneye gukora comment, ugakora subscribe niba utarayikora, maze ubundi inkuru nk'izi zikajya zikugeraho buri munota cyangwa se umunota ku wundi. Yego rwose umunota ku wundi inkuru zizajya zikugeraho. Ciao.